Say yamwa kwa baby Adom TV bedroom jumedie no so mambo atama yada say nkoma no so de abre de do so no wadi nkoma wie na say ya wo check here say wa pomo so ete say nti me wo Nadom Herbal Center e wo ha oba fefe edna ni nti awrade hu yambo na Ghana yenim kunim oba adopa me mo ache we just so bi aboko ahofenwa na say Nadom no na a beautiful water. Now kwani e ma o check. What can't you afford? Yeah, they all the checks. Oh say obajo ho efa. Eni kwan say wo kai wo ka wo. We san ho fe no fa so ba so. No, too di ho. Of course. Na Dr. Penny so ho ye de. So no ho ye pa. So na wo hwe wani mo. So na wo try say wo beba. E beba. E twa ono abo oswin. Oswin bi ekwan mu nko ade a ne ba ne nye problem. Oswin ho ahomete do. Be ye besa. Emre no so e beba kama. Oda Roma yentie Nadom Herbal. Ebusia no pay me din check ese pa efi Nadom Herbal Center. Every obibia o hweye me gidi se bibia ye boko. Bibia nya boko kwampo a munti e na Nadom Herbal Center ye wa ha. Ebia no pay wo hwe me. Na ebobu ono ma wonya stroke afi na all recover. But recovery no a check is slow. Yes slow. E mane ha kwa. Obo ha de chin ha. Wonya mo bia. Nadom Herbal Center e be hwe na ya pe ho pomasibre e de amam. Obo ono so se me menstrual cycle no. Entimi massa ne se na fata. O sha se obu ne nsa no. Na e ba 7 days. Se no eso what kra. E ba just a day. 2 days. E ba so any tum ne jai. Obi aware for so many years in ya wono so ma. Odi chinye sisi afode wato na adwum so ebi ono no sa na te. Sister miniaba jai men kasa biom enne e last stop. Bra Nadom Herbal Center ye be hwe e sa ha nyina efi honom e de ma won so akwara ebesu e wo fie. Na Nadom Herbal Center no ndo bebre e na ye de aba edwaman so. Ndo ni bi e nafa cold capsules, nafa X-Vein capsules, nafa X-Vein syrup. Nadom garlic bitters, nafa man capsules, nafa lady clean, nafa lady care, and Afie nafa malamex syndrome bebre and American aboboso. Na menya da jinya botre na menche mu na menche me bia ene ne a eye. Abusia no pay ye be hyase e de free nafa lady clean. Nafa lady clean a meka ho asemi eye 100% natural feminine hygiene wash we. Aha. Yankasa ye haban ene ye ndubra ena Nadom Herbal Center yakwa ye bibire mu kwa ye bretumu akotiti ndua haban ene ndua hini de de kwa na sa doctor fe kupu dam so ena ejina fidie ho ede haban yi aye dre kama wo hwa eho ani ka se e otumi de show back pocket na de nam ntino cotton hye ho asawa hye ho obehwe kakra gum na odi ahya ahemfie ho na siesie ho no kama maw menua ba bia na nso abegu ahemfie ho ho no tumi keka usan oju ho enje nso bi egu nso na egu no enya ye green as enya ye yellowish color bi ententina ho bo modern se won sa beka na falidi clean yi bi ebeboa eyisa ho nyina e de fi ho no mo e de ama se na medi kan no so yo ba ma o kan nyoka Oma ye show mo kawa no mo nchen wo oma ye de mo ko trips ye mo sika kese de businesses no menua bo mo nchen wo won so mo ye ma wa eye obu on mo se na ne grandma na ne grandpa bi otie kurase e na eye no enso entesa ahemfie ho ne nkoye nti na mema ne ba no mko menua ba bo modern se won sabeka na falidi clean yi bi ebeboa eyisa esisi ahemfie ho eye fini keka wo bi asebe efi ho no mama mo ho no ma ye kama ebi nso awo anasa baba musem ta ahemfie ho no ebia ma ne hawo nafa lady clean beboa mo ho no machi aye kama wese kama obesensu da dem sa akwara mo no we eye nafa lady clean eboa siesie ma no ye ma ho na we nso nyo bia wonya infection kwa na betumi yuzo wakoye oba yi nko ade e wo se wo ma wa ho siesie no hu ehu hia oba anya oba wa hye rekuntan ne mpa bo gina so setie ne handbag forget it utumi kwanto no abonti anya no nkwa ne hye se wo ye oba o oba anya oba we siesie no hu na mani ohu na hemfie ho so atoso na hemfie ho so esipi na esita oba de wo se wo ma wa ahemfie ho no mu ehu ede ehu hia o wo se kasama wati ase eye nafa lady clean beboa esiesie honum kama impempia na meka se bibi hyase se dan ho adi ewo ni pedua na ni a
kaina hye no so pa se ewo mojanim enti o se wutu ase me nua ba ahemfie ho no ma ekekaw ensuanso abegu ho ensu a egu no ewo mojanim na mom bibi na eda na di ewo ahemfie amu hu se bibi ekoso ewo nipadua nimu enti no betu ase a eno no behia nafa XV mixture and the capsules nafa XV mixture and the capsules no say enet we mixture no it is wo poti aha obenu na eno so de the capsules no e de aka ho betumi de nsuo na nom the capsules no person to no capsules later no anom nsuo no say nya obenu ma obefeel comfortable bia say the infection no de nam umujemu de won timu nyina eba besene akose ya urinary tract infection and nasa sexually transmitted disease nyina ebetu ase e de amount emema no so betumi anom ma no so betumi anom bema no de bia wa ho dwon so ade mo achem yenu koje fiche so kodwon so obechimachimachim say de na dwon so ne ma nyaba eya ema no bi kwa won nya infection e bi yom dwon so ne ho no mo hyehyew na kekaw eduano kra na wokon eya ho mete papa comfortable wonam kro na wuti na betia na yekro na yekro na wati ayekro na ewie no so satan na dwon so de wo koma ne ya wati ewie na wokodwon so me nua ba ho na atew kakanka ensent na ho ahemfie o de wo say free of sanioma no what dey ase ntin bomodin say won sabe kanafa XV mixture and then a capsule CB a beboa siesie woma na wo be mamu ni na kama obo on my infection tikra ne be ma na shrink aye ketekete infection ne betna no so no edidi mu ama ne be ma na fom aye ketekete amo ontumi kwa ne partner ho ahomete asefem bomodin say won sabe kanafa XV mixture de bi e sha so obi abonidua enso enyeduabo yare na yare what you say ti bo modern say won sabe kanafa XV mixture ne capsules ne bi na enhwen tu sa how na simfri won mo emfa emmo bia na opeye number ne 053 11 56 556 053 11 56 556 senior how ni tie bia no frɛ na yempe ho poma sibre emfa emma obu won ma o complaini ena miti dwame edwana dwame tumi enna makoma bon me peri ya kwada sorry say no aye de ye ho energy ono wada sorry no sata me na miti ye ni ja na poso ye ni honam ni na tutu no awoba kra de na bibi ye no enne wo say tutwa bomode ane frame na empe ho poma sibre emfa emma obu on so na o complain say ne to ase ehhehye no honam akwa bi ewo efiti ye to ase kosi ye na ase eno mo frɛ ne sciatic nerve na sciatic nerve no se ho to chima na oto ase ho no na hwehwew te se ho no mutumi ya woja te se do bi dia ba abɔ ho no me pa chow bo modern na efrem na yempe ho poma sibre emfa emma obu ho no ma first no atumi kɔ na efuom kotwa de buru otumi kɔ na efuom kɔye ne opeso ibi ba se ni sisi okoto no aka ho te se no honam ni na oje no ho enje ma me papa bomodi ana frɛ your number no 053 11 56 556 053 11 56 556 so honam na ye oya akoma na bo peri untumi enna obi hodi wadi die we na dwan ni na indigestion na asanso asori aba bejan de bona ne bo so hyehye no enya de wo sa wotentena ho bomodi ana frɛ me se ebe ye omama ebe ye wo sa wo so daye wo stroke na ba ya wo recovery no anyasa ho na wo say to no delay no fa bedaye e be hwe eye fi ho no mo e de ma wo mesesa emma yie me se ukoda utumi enna bo modi ane friend Nadom Herbal Center na yenhwe empem poma sibre emfa emma ma memfa me number no entu dwabiom e 053 11 56 556 053 11 56 556 dia den de dia efen so ne se yendwe pharmacy shop bia be ko bia no obenya bi ato ho nya de ne aha open dodo won so akoton a na wa frɛ 053 11 56 556 tinem di kan pharmacy shops herbal shops a ewo krom ha be bia no okwa obenya yendwe ne bi ato mentent na ho e ma yare endi unya menka se menstrual issues intino untumi nkwa adwuma obi ha ne cycle ne ba just aduane kro ntumi ndibi ne nan say kro ntumi fancy from order fa kusa adenti na wo say ba ne sa a wafo enu no mundru a mo ye active e ba kro na ho obi ehu nua ba mentent say adwuma ne kro ho ye de ne
ndu akwatena fie we ba na de obi ahye ho me srew ma yare ma wanu aduane emmo freyen the number no is 053 11 56 556 053 11 56 556 debi ameka sa pomodimpa emma setena pa etimi do entena ho ma yare enje ni pedua no emmo so Nadom Herbal Center esi indu papa ewo kro yada senti Nadom Herbal Center na wote won kano na obobo so de wa mo so fa number no frɛ Dr. Penny na omwo shano so se Joy Sports Invitational Tournament no so ebeba so nyame yad mo October busumi ye wo mi ya de to so donu nsia na ho na institutions ahodo ye di agro ball America tuo basketball chese sporting activities bia no Joy Sports Invitational Tournament no eba so ewo ho hu see you or ball penalties ye shebi na bi so she chese ya na ya gudi efe memenda October 26 ewo University of Ghana Stadium Legon enti so pese wadwumako be register mo gimo hu di se ba football amoya de eba other activities nso amoya de a wadaro my friend number 0540 106 466 050 0540 106 466 0540 106 466 na wonim penufo enkasa Franco Trading Enterprise phones papa Afie ene ho opefun bia bi ene ho akade a mekan for Franco amount ko ho na kwaje ode wo ho eno achi na ope tabletop fridges ana ope air conditioner Franco no ankasa air conditioner boy dwuma ankasa kono koto enu bi wo ho CCTV cameras nso nyina Franco Trading Enterprise one more bi ye makan ni nchiremu bi a wo pe no Franco number mienu pe ya no mde adwuma peke number bi a wo ba bia number ni 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 0555 939311 now on the Franco Trading Enterprise edi enkomo ene o birthday ba ko ewa ha nti happy birthday enko Emma Hana Amwansa one da so no ba fefe owo ba bi ani erade nhyiraw erade nya okese kwesi so be kese pa bra Adams and I wish you a happy birthday erade nya okese midi de afia amankwa atamakula seda no so nkoma o mre no wadaje a wo de ma ya bibia na nati wa onkwa so ate nyame ebe ma wonan na afiti na ahoden be sa be nyame enkoso amo ho ban ma be ti me kokwasi ya krado de asemidika etwaso